Sramota, opozicioni huligani krenuli u napad na Vučića dok je pozdravljao naše heroje na Kosovo i Metohiji. Predstavnici opozicije u Skupštini Srbije krenuli su da prave haos i incidente u trenutku kada je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozdravljao i čitao naše heroje i žrtve sa Kosova i Metohije. Huligansko ponašanje pokazali su predstavnici opozicije koji su izdali Kosovo i Metohiju, a u trenutku kada je Vučić pozdravljao i čitao naše heroje i žrtve sa Kosova i Metohije, opozicija je počela da pravi haos u pokušaju da napadne predsjednika. Vi ste Kosovo dali, mi branimo Kosovo takvi kao što ste vi ste Kosovo dali, a mi ga vraćamo i dajemo ga našem narodu i našoj državi. Sram vas bilo, lažovi jedini. Očekivali da će neko da im se skloni. Poslovnik je važniji od Kosova. Kosovo je srce Srbije, to je razlika između nas. Poslovnik i kolubarine pare. Inače da znate da najveće huligansko ponašanje pokazuje Fini Jovanović, koji luda u klupe jer mu je to tata ostavio, rekao je predsjednik. Pokrali ste Srbiju, opljačkali je i ojadili. Dali je na tacni, spašavamo što se može spasti. Kažete povlačenje barikada, pa ja sam o tome govorio, ne vi. Narode, da čujete, Srećko, koga ste ranili Albance, da čujete vi i ti, Nikola, da je njima nije mogao da završi predsjednik. Ovakva vika i dreka je samo zato što nisu u stanju da čuju odgovor, jer mislite da je lepo vikati i mislite da udarate u vreću. A čim bi da im neko odgovori i da ih smesti tamo gde im je mesto, počinje veka i drika, rekao je Vučić. To je samo pokazatelj nemoći i kukavica koje nemaju istinsko rješenje, nego na ovako sraman način, rasturanjem Skupštine, pokazuju pravo lice.